برچا میوانم بردوام دکن استودیوی عامه دو میوان منی جهو هیجاتر هنه منابی شاش کتیر لیبری نواد خوازم بایرام دمر ماموسته مدیر دبستانیه امی بویره لسر و هیامانو خبات انچاو هات نکرین هم جالی وزارت و هم جالی ماموسته و جالی دبستان و مکتبان و ویج بخونده کاران خبات انچاو ورنگرین از ماموسته خو بپرسم وانا اویج مر بحث آم بکی جالی درونی ویجی امی به پسیکولوگ درون ناس عمر عطلی باخون گلوی جبو خونده کار باشتر بهینی و پیواجه بین پشتی دمک در جمال خودار کتن و هر مکتبه و زوشیار ببین درونی گوا و چاوا به تاثیر که چاوا ولی سروان به امیواناجی به عمر عطلی باخون کرم که نم صحبت آخو دست بکن مالبات کوزارو که خوی صبح بشینن مکتبه عمل بند آپرسه و نجی و دکارنج مر سرمدیا جواکی بشینن از جوان بپرسم و کرم بکن دنگ تلویزیون خو زیده بکنم بیشین دنگ رادیو اینترنت کردی زیده بکن ام دست بکن و بخیراتی ماموسته دوست راضی به من چانه هم باشین الحمدلله شو راضی به خودی سبه هیام کنو دست بده که همیشه بپرسیم انشالله بیشین ماموسته خو عمر بکشی تیجی بخیراتی تو چوایی باشی باشم خدا جو راضی به باش خدا باشی بده اما پیش ماموسته خو دست بکن لو راس به مکتب دست بکن کله جانه که مزن هم دناو مالبات دا هم دناو خونده کاران ده هه گلو ام بیشین پروژه چواهات ناماده گیرن اف هیامانو ویش بخونده کاران جبو ماموسته ان چوا دست بکم جو گفتاریک بله ما برای TRT کردی که مسیر که مزنا بچوکار توسرم حرمتی خوراندشیم خودی حسبی که سبی 12 ماه ایلول یعنی ایلونی بله 19 میلیون 600 öğrenci talebe milyon ek دوست هزار yakın mamusi سبی دستخوانی بکن خودی حسبی که tabi zoru که مهواسته مهون تعطیل دادم. پشتی سه ماهشوندا سبی خودی هست که یه دست خواندنی بکن. اوی خواندنی داشتی میلیون یک 200,000 okul öncesi. زارو که معنی 5 milyon نزدیک 300,000 جی ilkokul öğrencisi yani. Bir 5 milyon 400,000 جی ortaokul öğrencisi yani 6 milyon neyse 800,000 jî lise öğrencisi yani topu evdeki 19 milyon 600,000 öğrenci mamusi merci tatili zıvanın evcina heyecanek servane he talebe xo öğrenci xo çarçava beklemiştik. راسته خود هست که ازارو کشین ها دی باویان جیو کن اوی هفته درباز بی که ماسیوان تمام کردن سبی خودی هست که دل میته بکن tabi devlet ama nasıl خودی هست که öğrenci mehatın kitabı van tefsirleri van hazır. بله آماده نه Hemen hemen mesela Zankara'da hattım altındaydı. Disesoloji belediye وزارت تزل دست میتکنه وانا توارا چنته نوایدا معظمی ویجی تمام کریه اوجی خودی هست که سبی سرسری وان حاضر ایده باوی وانجی کنجلی وانی میته وی هفته درباز بی تمام کنه خودی هست که سبی تف هفرا کیف عشق سالکا بی قضا بی بلا بی اتفاق تشکله سالکا باشم انشالله هست که درباز کنی انشالله İnşallah mamuste. Emir dise berdevam bakın bu sohbet akı. Ejmer bekçi bepirsim. Uncar ki dibe khiratin. Mamuste mijigot sabah nezi çand milyon mamuste. 19 milyon 600,000. Xwende kar ve dest bibkin. Qismeki va hejnu pola yekeminu polan bejin ana okulene. Ev demek derece mali drazan her tişt rahat bu. Edi ve hini pergale ke bibin jiyana va. Yani aliye deruniye ve imkarın çava binirxinin bila hej çehbin malbat çava va hini zuşiyar bune bikin. Jiboko her مكتبي خو ام بيجي شو بفرس سر خير به سالكي بخير بش تبارا ان شاء الله اشتغل برا ایرو پاندمی سüreci ki متف درباز کرد نزی سالو نیو سال دبقی درباز بو بله نزی دو سال هر مالی بو herkes mali bu öğrenci yine talebe yine ev kebun yine rahatiye bun eri yine rahatiye bun le mali şura vakiti oluşturmuş kirin, birahattiş kura
hinek oyun leyistin, hinek şura boş vakit Vakti van zede bu yemin zede bu, beli. İca bu vi havi pişti ku eğitim yüz yüze bu, anayı ve bixir, ev hingi sıkıntı bir kişinin, ev çava bir kişinin ser adaptasyonu, ev pariki zahmet bir adaptasyon süreci yavan. Jivin havi hatta ku him bivin, hatta ku ve düzeni oluşturmuşken, pariki sıkıntı bir kişinin. Bu dev babji mereft kare hangi sorumluluk yüklenmiş yavan seviye ke, çava ke. Ferzi misal bu ve düzene xwe beri bikefele pazda dakika wîzû şiyar ke kahvaltıyı pê bide kirine veyahut beriya ku razê pazda dakika ji bu çentê xwe hazır ke haziriya roja dinê bike meriv bu şekli meriv dikare sorumluluk yüklenmiş ke ku hettanî vê sürecê atlatmış ke. Yani haya hini ve peyvak. Hine ve eri. Wezaret Cejbo ve hefteye ke jibo pola yekemin o peş dibistani anjana okulayım bejin. Beli. Zarok duçun. Beli. İnşallah hin bu binem bejin. İnşallah. Derunya va inşallah hin bu be İnşallah. kozdu şiar bibin edizane bin ders çiye pergalekeye jiyan be pergale derbastı Beli. be. Ez varım inşallah ve hin bibin. Ne tamam. İnşallah. Le dibin ku dev mesela de pandemi süreci da hinek zaruka ew kirin. Ji bo nexweşî negirin, ji bo vîrus negirin, wan pir li malê girtin. Hinek dev bav neştin sebî wan derê derva û neştin derê ji xwe bigere yani jir dibin koruyucu aile. Baskî li wan kirin. Ji vîn hawî ew sebî îca heta ku vê düzenê atlatmış ke here mektevê were ew ê îşallah bîzna Xwedê wê bikeve düzenê. İnşallah bejin de be kupê va jok dirêj be em êdî sever devam bikin. Ez bayram bek bipirsim. Mamoste me bahsa pandemiye jî kir. Êdî rûbirû perwerdeya rûbirû jî dest pê kir. Ji alî em bêjin tevdîrên koronavirûsê ve li mekteban tevdîrên çawa hatin girtin. Pol gelek qelebalığın yanna. Em bêjin masa jî hev dûrin nêzîkin ve tevdîrên çawa girtine. Niha meyteva da dîsa tedbîre me dest tedbîr bernede. Belli. Yani işte dezenfektan hem bizim temizler bu temizler zara hem diye dershane mershane hem devamlı dezenfektan dikin. Hem zaruk aracı bejin. Serviya hem de bavar aracı bejin. Yani nazar meykada disa herkes seri kurunani. Ama kiraka evler rudinin. Ana meytem edeceği em bejin koronavirüs nexweşî zarê mesela meytamê da 1200 öğrenci heye. Yani tek Türkiye'de de. Mesela biz zêde nexweşiyek olsa ev tune navzara da ne. Belli. Elhamdülillah wê konî de. Ama ez devamlı vî tiştê dibêjim. Yani em Müslümantiye temizayı heye. Rast. Yani bemani پیشا ناخانی پشتی ناخانی gerekir devamlı hem desti kubuşu. Rast. Ondan sonra bemani şu avdestkhane hati dişe gerek hem desti kubuşu. Yani bu ne pandemi ne? Ev kameda ya. Fakıcıya. Tabii temizleme de ya. Rast. Hem Müslüman temizleme de ya. İşte sadece vakti pandemiyle ev temizleyin namede şey ne bu ya? Temel züden zaten namede. Em hinek de baldar bu nem be. Bəli. Ama millet emeğine ki dibecin evine ki dezenfektan falan tabii cilt milli zar marajı evde bejin. Tahris. Zarar dedi. Belli rast. Yani ıslak mendil, kolonyal mendil dibecin falan. Mümkün be destek kupayı sabunerin bir şu. Bir averin ev buke. Zelal buke. Temiz bir şey destek kupayı evke ki havliyek ve peçetekirin, kazekirin temiz bir evke. Ziya buke. De babacı gerek bir evke de devamlı zarmarı kura evkli bikin. Yani ha meytamın eğlep zarı küçük denen bir okul öncesi ve ilkokulu. Belli. Yani bizim zarı 5 saliye hatta 10 saliye meytamda dokunun. Haftaki yava dest Bəli, tabii, hafta derbazı çarşıt birinci haberi zar tələbi meytamada başlamışken hafta derbazı yok birinci meydan.
O da az kesi bir zarif gömeği tevi var. Hem de bavara da bizim okul öncesi ilkokulu da bir temizlik alışkanlığı temizliği zarif kararı yok. Kim bilir. Birayı merkavadını bu rabunavan evari razandanavan ida gerek haftek daha olavuttur. Debar ida hedi van zaruka sebizu muhakkak rakın İbrahim Ergotna'yı muhakkak taştıyan bikin bu sabış nemekte. Evari ise zar çente mente bana him bikim ra. Zarsı bir evar raneza çente xosu bir çi yere meyte kalemaviye defteriye ondan sonra pürtüke çebe tabi topke tığa çente xo hazır bike çente xoş daynevi deri ida bra de bavra ne be. Bila ne be vek eziyeti Tabii, pivajı evet, ki bir eziyeti külfet zira. bizim beli. Yani işi xo bizdan be. Bila Yani yani sadece meref tüyün meyteyi pürtükandı nine yani. Rastı. Hem de bizim ya eğitim öğretim. Önce eğitim yani. Van işte bizdan be. Cili xo bizdan be xo ki ondan sonra xo temeyteyle cili xo temiz bigire pürtüke xo dev evke xo birinin çuyun altında xo meyteyi kalem silgi xo ondan sonra vana bir vana ke tev top ke tığa çente xo deftere xo Bila pürtüke xo Sparta'yı temiz kabadar kullanmış be. bir ke beli beli. Yani bila hini pergale ke beli. Tabii. Evra dayı Okey. kertim wan amade dikin Tabii. işe ve hal dikin. Ev jidi bejin şu kesek he işe me hal diki. Zar. Canım dibijin fırfır debav dibijin. Yani ev kad dura avan diz var. Rastı. Zede bre ev nekin. Tabii zarı ki meboyme zaf kıymetli. Zarı ki kıymetli tiştektine yani. Rastı. Zar Ama kesi bu. emirin ciye kuda vakti kuda emi vanarın ev bikin. Hazır Hin bikin, bikin. hazır Tabii hin bikin. bikin. بله بگم ما مست سپارتک جیتین داین از بارم خونده کاران یعنی ام جبو دیو بابا بجم بلا چاته بگیرن پاش ازش ما مست خوشی بپرسم لی هیچ لیس مکتبان سپارتک نه نفسا Spart. yani ödev Ha. ödev Beli. Daha öğretmen ara mamuslar emir bejin zaruk ara zarf ödev nerede var? Yani biraz zaruk diye koy ekmek. bila Bilezir. kana mali bilizin Tabi bir ay mergavadını bu biraz daha deken devra bahçada emicin parkada var davida kora gündada ciye kora bileze zartı evka ku bavice devra. beli Eğer şehre de var zor şehre de zar ziyade ne yüründe kendine debav ne yüründe ekne de debav işte xabitin. rastı Yani mezun ektine servana da ke ciye ki ona behre bahçe ki de evka ki ona berseriyon bir sekne kora bilezin. Biraz zar yok ayak bakın. Debav zarı teze değil meytekine bir var hani ki bir ne yok ama beli eğlep zar işi xoxu bir bakın. beli Dersi xo, kitabı xo, ödevi xo xoxu bakın. Biyam ci nikarbın debav yuvarı da bana yok. Ali Karib. Sebebi bakın. beli ez aliye deruniye ve jiji ma must xo persim ما مست خونده کار evde mekeli maline hem hini televizyon, tablet, telefon abone be taybet Evet. zavro ke biçuçik in hame bahsa ödev an kirdema ku ödev daneva bila çava hini ve pevaji bila malbat wan çava hin bikin hem hedi jiwan dur bikevin ji teknolojiye vek müptela bune bu ra Evet. xabun hem jil ser himbuna bejin ödeva çekirna ödevan ku ne helin ji dayke xore ne helin ji xoşku biraya xore bila xonde kar çebikin yani ji malbat çebikin ji vê qoniyê da meriv dikare bêje ku îro ödev kî hebe ew gere meriv taamûla dê û bava hingî zêde be heta ku destê meriv te gere meriv alekariya wan bike meriv çawa bike îro ku ödev kî hebe ferzî mîsal yanlışkî kir gere meriv vî yanlışî li riyê nexe çikî çiqat li riyê wî sebiyê xê ew sebî ew ewqa ew be ewqa dibin yetersiz hissetme. Kevin na Hakem his bikin. ev hakim his bike. Ev ya jî buna wî havî ne başe ne xweşe. Dev bav divê qoniyê da mesela dikarin ku ew bikin. Wê ewka xwe mesela bipirsin ji sebiya bêjin îro tel mektevê çikir. Yani bila tekili hevit navbe. Bele, bira tel îro mektevê çikir, eger te îro tel mektevê çikir be te ji mir bêjî ferzî misal dew bav bişxula ew jî bêje îro min li îş yerî xwe min çikiriye ez jî ji tar bêjim.
Evyara beraber birlikte evtkin. Hareket Behevra kan, hareket behevra kin. bejin, Eri. Jibuna vi hawin başe. Yani dev bav ve konuya da reka wisa şxura bimeşe pır hawin başe. Legere merev ne pırse, çava ne pırse. Bi hawi merev ne pırse. Te îro Bihers yani. bejin. na gere her su baskı tınebe. Hoca mecib şahit biyana. Hinek dev bav hene mesela pırsın dibêjin ku te îro te dersê da te dest rakiriye. Parmak kaldırdın mı? Tevli ne bu? Beli. Gere mere bu hawi van baskıcı soruya juan ne pırse. Çünkü ne hoşe yani. Ev sebiji dibin ve baskıya da ne hoşe tişteki bimeşe. Ne hoşe jdev bavê xura paylaşım ki bike. O jivin hawi gere mere dikkat be. Adını jî hususka konika dine hinek dev bav hene pır kaygılı ne. Jivin hawi işte mesela ku dev bav de be ev ferzî misal ev mektebe sebiye mi başarılı be. Veyahut hocavi öğretmeni ev heskin. Veyahut ev karbe be hevale xura ev geçirmiş be ve jivin hawi gere mere ve ev ka xo kaygıya xo nişane sebiya nişane zaruka ne de çünkü vi hawi sebi zanıbe ku dev bav viya de fikre ev jî bitirse. Ev bitirse, ev ne ver be, ev icat ve süreci ve odaklanma süreci serdan bahsetkin, ev hem jdev bavra و هم جی سبیرا پرتشتکی گرام به. جانا مثلا آزمون آده ام بیشن حوالی و تدی بری جیه که حیا پنجاه بود گفت چند استام پنج استام فلان. آزمون آده حوالی و باش تسینن دبی کو هنگ کیم بستینه دبی کو روزی نخوش به تشتکو به معلومات بیشن حوالی تو ساکر یام کوری فلان کس که چا فلان کس سایه. او برام بریا کودکن یعنی معلومات بلا و شاشی نکن شو تشتک راستنینه امید فلانن. دبی بلا چاوا تف بگیرن چاوا لزارو که خورج بکو باشتر ببین تف بگیرن. Mesela yeki ku ana go öğrenci ki ku talebe ki ku düşük bistine ferzi misal sınav ki da hatta ku meref şu an kıyas tamamıyla gerene be besebiye henke denera meref evkneke hatta ku kıyas biki devbav mesela servan haberdim tecir haberdi tebeji ki tedkuta kemasikir yaji velefkin vücid zanım mesela de ben zaruken via sebiye via وسایه حتی بیش مرا پرد گوتن ولی ما مست گوتم که چه فلان کسی قزنج کریه چه ما قزنج کریه ایجا جبوی هاوین نباشه جبوی سبی نباشه حتی که تو وسادکی تبیجی کی وره اویه کنه دبیجن یا سبی خلقی راسته اوی دیا دیو باف بجه اوی سبی کیه امرش دیای بافی بپرسن امجه بپرسن عجبا که ماسیه مچیه گرم روی شکلی yaklaşmış sebiye ve em harın veren behevra bineren kaviya kiye kore halkıya da xiza halkı dibin vursaye em harın em wan analiz bikin kaca ki masiya meçiye em him bikin eri dibin ya ebeveyn ve çocuk aile koordineli gitmesi daha başarılı. Bu em bejin xwendekar û malbat bi hev re tev bigirin baştir dibe em bejin. Ve ji mamosteyê xwe pirsim îsa gelek proje hatin çêkirin ji aliyê Wezareta Perwerdeyê ve Wezîr Özer jî herî dawî got ji xeynî pirtûkên dersê pirtûkên alîkariyê jî wek yardımcı kaynak. Berê xwendekara bi xwe distandin îsal ez barim projeyê ku se hat dest pêkirin sebê projeyê em karin çi bêjin amade ne gelo li mektebê we hatin berdestê we yan nehatin. Nahava zûdane devlet tabi tarafı devleti de kitap beperet ne zaruka yardımcı kaynak de sesal avutır hep ama nava bilgisayara da İşte isal uyak kısne pırtuk şanne meytava ana meytava hemen teva hat yani geçti meytava Navaman yardımcı kaynak adacı hakikaten evkiman zafe. Yani biraz zaradık ki. Yani inşallah havcılar ki. Beli. Havcı van kitabı devra, Pırtüke devra van yardımcı kaynakı devra. Jera lüzumi namine inşallah.
Yani devlet به همه امکان خو بله، حول ده بله. خواندکارا بهتر باش بخی علی کاریا مالباتا بگی به تایبتی ایسال جبر کو انفلاسیون پیچک زیاده بو هم جالی حکومت و ده هر وارد خباتاتن کرین یک شیء ده پرورده ده بچه هری مزنی سال جبو پرورده هاتاین نه لمکتبات گوهرین چاپ کاتن بله. من افرسن نه برای مرگ خوشکا مزور تشتکی راسمی 4000 که میانه خود امری واندریش tabi bakanlık hamiyedmiş Mahmut Tezer bakanımı eba he. بله Tabi eba tişteksa küçük nine yani. işte ki Hazine جای ka zam mezini. بله راسته Yani bütün bizim ne 10 sene 20 sene amasa ev ki devlet şey bakanlık içeri te bilgi ev ki çekine havze ka mezin çekine. ایدی درسخانه هاتن مالی Tabi iyice zaruk dibijin de bavara agla de bav dibijin hem zaruk yok Türkiye devra bixaz bistinin zari meype ya daha serfiraz bi. یکی Daha halki qet yara gerektini. Hem zaruk ve naşme dersxana. بله Zarim üniversitede okum zaruk neşon diye dersxana. Yani van ev ki meyte hakikaten anha zari evni devlet didavan kitabı xo dersi xo Türkiye xo ev dersi mamuslidin vana zamanı xudarın bixeptin. Hem de bijin ya yani düzenli. بله بریکو پک Dini meraj bijin yani. Da merv roji 1000 rekat nimiz ne usana devamlı bebe roji 5 vakit nimiz xo bike بس devamlı yani. Hem bir hidi. بله Yani düzenli bixeptin. هندك Kendi ورندك ama düzenli devamlı bixeptin yani. بله راسته Mesela ben buraya basa meşanı çünkü saatteki reva çüm sekinim na az hidi ama 10 saate hidi xo ne vastini ama devamlı veya xo devam bik. بله Evet. Evzar olsa daha başarılıydı. يعني ام Yani ana proje devleti yani imkanı meyteva embejin hem avayı kirnavan hem derevan Türkiye van yardımcı kaynakı van ondan sonra hem akıllı taht edibijin projeksiyon bilgisayar tık masiyek antın ya. Hakikaten zarın ha zaf şans. بله راسته بری Yani- کتب پیداند بود Beli hem bir imkanı metne o me doğru düz Türkiye ne dik. Es halkı bilisimi ve 89 ile lise son sınıfı da Biz Muş, Bingöl, Siirt'te van dene dershane tine. Alazizi hebu, Van'ı hebu. En yakın Diyarbakır hebu. دوی تو Yani بیچه cemene dershane tine. راسته Ne dershane tine berdi. Meytadacı tabi ve basa Xandın Azarı ki anha ortaokul liseyde destekleme kursları he devlet bedava cumartesi pazar. Disa milletin debav için zarı xud içine dershane. راسته 10 milyar dedim, 15 milyar dedim. Bir kat lüzum yok itine. او جی ترنا که ماموسته Beli تایبت tabii işte zaten durmam belliye. Bu tarafa evkas mesref kit. İşte rabbe seri serçavi zoru kit xecim. Me evkas taraf pere mesref teticiye ji kazanç nekir. ولا راسته Me ne xar stajı me pir dat ziyade. de. İşte me evk nekir me مجمع لرد mal tiştekli me tev tara mesref kit falan bile. Ha burada zarivan düzenli her ne meyte şey var kursu meyte devam bikin. Yani bizim hafta sonu fen bilgisi, biyoloji, fizik, kimya, matematik van dersi de branşa tev dersi ne var. Van dersi meyte öğretmen anlatmıştı ki ebayı takip bikin. Az bu say inandı ki zari tevi imtihanda zarf ses biraz ideker. بله ماموسته از اینها ویناجیش ماموسته خوب بپرسم ماموسته بحث کرد گو ایدی قرسین پرورده هنه لبلی مالبات ایدی تری وان ناکی ام بیجن بله هر مکتبین تایبت وان دشینن کالجان پاشی وان درست. ماموسته تایبت دیگرن تری ناکی وان دشینن درسخانه یان و ساعت وای والا قط نامینن اخوانده کارن وک ترکی دی بیجن یا ات yarışı yani bu saat dibinin براسته زارو که خو ایدی وک کویب کبنه پیش برکه که ده دبیجن بله هر تم بشغلن اف راسته یا نه راسته بله yani gelen meref seri serdacım bego bu tamam sorumluluğa vi sebiye gere bu koyne meref jerbeje meref gelen ne per baskı cibe çünkü baskı leser öğrenci leser talebe durum ka ne per hoşe ne per evke meref jera rasti beje meref beje va sorumluluğa da eve tecrübe ki her insanı
هری مکتبه تشخور بشخولی سر درس آخو وی هاوین مرف جر بیله یعنی برا seçmavi be ew dizane be çi jêr baş e çi jêr ne xerab e merif bêje li geren merif dêw bav geren ne pir baskıcî bin li serê. Yani li gor ve zivê me raxtik mesela mamosteyên baskir got qurs jî hene li mektebê jî ders tên dayên lê baheye wek mamosteyê me got yani derseke ku li dersxaneyan jî mamosteyekî taybet dede cuda ye gelo heya ku malbat em dibêjin na illa bila ew jî hebe ji hev ferq nîne heman derse em bêjin matematik heman formüle yan jî fen heman formüle iş di xwendekar de ye wisa xuya dike yan jî di malbat ev jî çi dihêle ku ew xwendekar ji vêna baştir fêdeyê bigire yan jî fêdeyê negire. Wisa îro xwecê me jî behs kir îro teknolojî pir gelişmiş bû. Tamam kitap hene lê meriv ser internetê de jî dikare online dibêjin mesela pirî tişta hîn bike. Ez nabêjim mesela dershane û kurs tiştekî ne baş e ama wê jî qas berê got di destê talebe da ye. Yani jêr çawa faydalî be wî şeklî ew be. Eger di nava wî de hebe xwe ew eşq di nava wî de hebe neçe dersanê neçe kursê jî van pirî caran şahat dibin mesela xeberlera da dibînin ciyê pir xweş qazanç dikin hinekî insan jî hene pirî imkan destê wan daye hem diçe dershanê hem özel ders ez pirî insana wisa nas dikim lê ne pir dersî ne pir başin ew jî di dêw bav da diqede yani ya gere meriv vê ortamê jêr bêje ne baskıcî be ne ew be meriv bêle ku seçima xwe ew bike o çi jêr baş be meriv jêr bêje dîsa meriv jê ra bêle yani ew tirs divê li ser xwendekarane bêne wisa ji bo ku bêhîn bibin bê ji bo bêtirîn bitirsê bêje wele divê ez bêşê bistînim nizanim ez takdîrê bistînim ez barim ew rê li ber hînbûnê jî digire ne digire wisa ye xwe ew dike yani xwe aile ku vî tiştî ji sebî ra bêje sebî eger durmayî ne baş be ders olarak xwe yetersiz hissetmişti ew jî çi dibe güvende olmama iyi hissetmeme ev ya yansımışı wî dibe yansımışı mekteba wî dibe yansımışı her tiştî dibe yani gere meriv wê ilgiye ne pir bide wan ne hindik bide wan xwecê me jî mesela ana dîtiye li mektebê pirî cara hinek dêw bav hene mesela bi sebiyê xwe ra pir alaqadarin min jî dîtiye çaxê ku min dixwand çawa pir alaqadarin ferzî misal li mektebê li her dest ya li kursê ya li dersxanê ya li mektebê û helekî sebî piçûk be teneffüs arasî dibe lê di nerê diya wî tê xwaydanayî paqij dike û bi zorê nan dike devî wî çi dibe ev ya nayle ku ew zarok bi öğretmenê xwe ra qordîne lê tiştekî bike öğretmen ji xwe saf tişî dimîne wî hawî nakarê têkiliyê bi xwendekarê deyînê belê nikare çünkü dê engel e ez yargılamış nakim her bav sebî xwe hest dikin ama bi vî hawîn yansımışı wanê her tiştî dibe yanî herê diwan yaşa da dernay ev tişt mesela pêşeroj jê de derdikevîne erê piştî pirî danişanê me hene mesela wan godar dikin sebeba van tiştî tev di vê zarokatiyê da travmane erê ji wan re dibe travma yani vî hawîn gere dêw bav tehemmila wan zêde be û ne pir baskıcî bin û ne pir wan ew bikin ne pir wan îzole bikin ne jî pir wan rehet bêlin yani ew orta rê pir muhîm e peki mamoste divê pêvajoyê de bi taybetî vê hefteya ewil bila xwarin û vexwarinê wan çawa bin bila hêjî çê bin lewra ê ku çûne betdanê ê ku çûne em bêjin otelê de tiştên cuda cuda xwarin ji ber ku di mektebê de pirsgirêkên hem tenduristî nejîn hem jî rehettir bin baştir bin çav li hevalê xwe dikin bila hêjî çê bin di xwarin û vexwarinên xwe de jî wisa me qas berê min jî got xwecê me jî got gerek qawaltîkî xweş bikin Kahvaltıyki çawan ku ne pir giran be, ne pir wî rahatsız bike, ev jî mühim e. Özellikle ber azmûna pêşiya wî mesela ya cihara mektebê şeveqê kahvaltîka ne pir giran bike ji bo wî daha çêtir e gere meriv xurîn wan neşîne. Çünkü çima îro diçe mektebê mesela xwecê me jî ana dibîne li kantînê pirî kantîne wisa zanim nizanim belkî pir tiştê sağlıklı tune sebî çi dike mesela tu pere didî
تدبی آوازیا ایرو خرج که او دچش خورد تشتی نباش تستینه از سر سبیه خبردم مثلا ایکو قل آنا و قل سروان خبردم ایکو مثلا ortaokul ise öngi daha farkındane ve bilinçline او تشتی وسا پر ناکن جبوی هاوی مرف خوارن که خوش بدوان شوقی o مرف اوک بکه بستن به çantası جرد بیجن مرف جمارا حاضر که o bu havin edebim ev daha sağlıklı bejmara ev daha zinde bin zinde be eğer ev mutlu hissetmiş ki mutlu be içi ve yansımış hayatavi ve derslevi ve azmuni tevve بله مامۆستا گەلێک سپاس مامۆستێم باسا کانتینا کرد هەری داوی ئەمینە خانم خانما سەرۆکۆمەرە ئەردوان پرۆژێکدا دەست پێکردن ji bo ku êdî li kantîna tiştên bi tenduristî bi sağlık em bêjin wernefrotin gelo ev proje mektebê we dest pêkirin zû de esas teze ve çend saleke bakanlıkama evkeki Sağlık Bakanlığı birlikte bu zara faydalı çibe ev xarın mani em bêjin devijin abur cuburwan tişmişler kantina da yasak zaten. بله Yani birayê mergo taştî zafin tiştekî baş e önemli evkede bira dê bav jî yani wan rarûnê sibêz û parçekî penêr destê zeytun ve ondan sonra hêkek ve bira zarê xwe re ew jî tevayê rûnên işte em bêjin şiqetenan hinekî hingev rûnê mala دوی ینگا وسط که زاد داده زاد tabi zarimi mezun bune bir sisal ne tabi Diyarek kuvveti süd vergirtiye mamöste ki zar naha maline zar çıkan mezun beji Cavide baba da zarım yani. Yani evki vanda kantinada evki sıkıntı van yiyecek atını karnı fakat biraymer gotnavi peret ne dest zara dişinin zaten bizim poğaça moğaça evji Rumun heneki tiştek ne delalı simit mimit ama fakat mali parçaki non yani bizim parçaki peynir heneki çanap zeytin ev çıkane ka ev teva çektir yani diyavan di samara heneki kataki nava heneki non işte peynirdi ben bizim rune mala heneki hengevdi be tkernava non ev ke jira dişine yani mümkün bir xarna mala bira ter ev bikin yani. İnşallah bizim malbat dayık prani bart kevi ser milli dayık ande dayıken kudağa bütün şey şu an zahmet bir ama işte. Beli zahmet ama yani bir mer govadini gu basaman ödev dershane da her deba biraz zari xarın nazı bikin. Yani ya masa hani bejin çıkasa demetu vera kumar parça kumaş lazım. Min nimetu dane sevren tkami ması kapatmış gibi ne kar. Yani her kazarı kubrarın naz bikin. Zede serzara da jineçin ama serivan beseri neyle. Rasta bira baldar be. Yani işte birayme gutnoy burada dert kevet çederani burada dert kevet çeçe ambim na insan xana ki emçkat feraka ki da feraka xarın tiramet ki. De feraka az xarın çocuk met korum ona bakım. Her çeşit serzar ve her derahane var fakat zara bira evki nekim, mutsuzluğu nekim. Evet. Dışne dershane iş bu dışne evki işte bira ve falan iş beşin. Hem de kendik zara xarın naz bikin. Ona göre xanna onji ve sayık bikin yani. Tamam bikin. Benim amist. Her çeşit nevjne serzar yok. Eva zarı kana evki de dibini evki açka ve embejin tkarın teneke ki genin beherette. 5 teneke genin bir dipişte keçkit kara behere, ne kara behere? Ne kara behere? Ne kara? Yani evkiyi beliye. Tıkara amcı teneke genim elde beher. Ne kara se teneke gen. Yani dipişte bir karış kestan. Rasta. Em albat biçek dixwazin ji ber ku pêş bikevin bêtir karbin bixwin. Em jî dibêjin qey em çi qas bidin wa wê bi serkeftêtir bibin wê bêtir bi ser bikevin ji ber wê ez bawirim. Xuşka min ha hem mamostene hem bavin ji ber beli beli zat tabi. Yani zarime kıymetlidir tiştektine fakat em her tiştek beştatir em insanı baş haz ev bikin mezun bikin. Beli. Ve profesör her insana ki baş ne be profesör tiyacı berate. Nasıl? Sportiyacı berate. Nasıl? Bira insaneti bizan be her tiştek. Beli. Tam kod için bir spor
geri 5 pera naki. راسته بله از خوازم بجی پرسم یا و گوت از لالتن دائمه گلو جبو خونده کارم بیانین مکتب و هنه یعنی اون تشتک جدا و جواره کریه پولین جدا هنه یعنی جی پرورده که جدا جبو آن هه یان تونه یعنی ام بیجن پنابر کورن مکتبان مکتب و هنه تان تونه نه خونده کار Xandekar bu ev ki. یعنی خونده کارین ام بیجن سوریه کوجناف شهر هاتن Suriye meytame da zede zari Suriyeli tinene. Derdan hep Suriyeli yani. Ama meyte altındaydı az altındaydı zavrın sanırım. Nizki ana 40,000 insan he. بله Nüfus he altındaydı. این نام چک En bizim ben 6 hem meyte altında en bizim 5 yardımcı ekmeğine meyte bir müdür. En bizim hafsat haysat öğrenci ve hafsat haysat öğrenci bensiz şeysi Suriyeli. بله راسته Yani zafi Suriye. En bizim sepa de payı Suriyeli mesela. Çan hem meyte yani. Zarmari Suriyeli vataki topi meyte ki kirin. İyice bana gotun Türkiye haber nadı nizam Arabi haberden ve davida piştiğine bana van meyteydini evkine. O zaman ha Arabi haberden Türkiye himdi ben. بله Zar Suriyeli sem evkek onji nabin yani işte onu ne başıyım nabin. Yani evci Nabi van himdi deketine Evet. zar hüküm masunun ده هر eneki وارده em bejin nav şehirde ketine valete xerib hatine em xujin ha diçine maleki zarıke xwa zarı meçad bin beşi u mali da heneki evki dimini tabi tırsın yani ev şehirde ketine hatine vandana milletci eva Suriye zaten zar masunun em bejin beçarene gerek merv bana ki desti meser van be emana ki muhafaza bikin. بله Yani zirarak ona gittine yani. Ne bileyim ama meytad. Eğlep altındaydı zafer kaza altındaydı zafer. خب گوت از لالتن دائما بله، جبری بله. مخصص بپرسیم زعفر. بحث وانجی بکن لو راج Irakli ناب yani, شروع پپچون در Irakli کردن cihane, milleti Irakli cihane, epey Benim cihane. Tabii ağzım. Afganistanlı yani. Afganlı yani. Eğlep Suriye'de haz yedin yani. بله altına راست da. دولت ترکیه خودی همه پنابران بله، درکت بله. ام بیجن از ایج ماموسته خو بپرسم ماموسته ما بحث ödev ankır le carek diş بله. bu fandekar kujunu dest bir mektebet kin yani birinci sınıf yani anaokulu işkol anaokulu bartım ödev tüne ne di sadece em jwe persin ev oryantasyon süreci de bejin yani ev بله. bila çava der bas bikin çava him bin malbat bila hej çehev بله وسا لسر وان سبیات تشته مهم بریا کو وانا دست مکتبه بکن جرد بیجن که سوسیالleşme deneyimi heyetine hani emci hocam jiyem hatta ana haberdin le iş disa da dev bavdat qede çava sosyalleşme deneyimi evya berya ku dest bu ana sınıfı jî bike dev bav we bi xelqê dane nas kirine ya jî ev sosyalleşme adı altında we kazandırmış ev kirine vi tiştî mühim olan ev eğer ku ev sebi sosyalleşme deneyimi hebe ev tiştê ku hûn dibêjin odaklanma süreci pir xweş e pir xweştir bast be tiştê ku em gözlemlemişdikin ji danişanê xwe em dibînin ama welevkîn ew sebî sosyalleşme deneyimi tune be o hayatka izole bi dêw bav baskıcı o sabırsız o ew be ew sebî jî divê sürecê de pir ew atlatmış nake yani pir rahat nake senik sorun ji wan dertê zingî behs dixwazim behsa wî hawî bikim tabii mesela em psikolog em gözlemlemişdikin ew sebî de mesela çawa dibe yeme bozukluğu dertê serê serda me xeber de mesela çi dibe uyku problemi derdikeve başka çi dibe mesela di mektebê da hocê me jî ana dibîne hinek öğrenciyê ne pir hereketlîne merê bi wan nikare serî bigire belê û ya veyahut hinek sebî jî hene tam tersî dibên ku îçe qapanık îzole ev jî naxwazin bi kesî re ba naxwazin erê ji bo vî hawîn pir sixintî wisa bi pir hawî dertê mesela hinek sebî hene me jî me xwand me jî me li mektebê didî yanî tê bîra min pir hirçin bûn mesela
demek ki malbatı kaçı jiyaye em Bele, nizane. eri, meriv nizane. Jivî havî eger durmê wisa derkeve, meriv danişmişê uzman kî bive di vê alanê da ji pir baş e. Çünkü sıxintiyê mazin dibe, ev sıxintî jî em serê ser da dibêjin. Ew sebî herê 6 saliye, 7 saliye, 8 saliye lê tê 18 tê 19 tê 20 30 hê nû dertê. Demek ki seri her tişti aslında deruniya dev bavaya. Dev bave. Emîro em dikarin heta şeveqê em xeber din. Herês tamam sebî jî gere sorumlula xwe zanibe xwecê me jî got hep serê xwe hereket neke. Lê temela wî em psîkolog em wisa dibêjin dew bave. Ji dew bav bikeve sebiye. Çünkü ew sebî li malê rol model distîne. Dew bav çi bike ji xwe jêr dibêjin rol model. Wî distîne. Ew sebî dew bavê xwe dinêre heyata xwe bi wî şeklî îdame dike. Dew bav insankî sorumsuz be, ilgisiz be veyahut ne insankî baş be. Ew sebî jî wî hawî dibîne ana me qas kî berê me behs kir. Ew jî mazin dibe, mektevayê diqede, heyata xurmiş dike. Ew jî malbata xwe re wisa dibe. Ev ya wî hawî ye. Ew jî ji malbata xwe re wisa ye. Ew jî dibe dew bavekî bi Min wisa dîtiye, ez ê wisa dewam bikim mantixîla. Dewam dike yani. Vî hawîn gere meriv pir dîqatlî be. Çocuk büyütmek dibêjin ya. Ne gere tiştekî basit be, erê. Ne rahat yani. Ji wî hawî pir görev bar dikeve, erê. Milê dew bavan eviş. Ji dew bav jî di vê qoniyê da gelek pir tolerans lêbin. O wan qabûlenecî bin, tevî xetayê wan. Bi wan re xweş xeber din. O en önemlisi de ê ku diçe wan zarokê ku wan qas kî berê we got piçûkin. Bi wan re jî meriv bi öğretmenê wan re ne ku meriv ilgi alaniya wan ew bike xerab bike. Öğretmen jî çünkü ilgi alaniyayê ayrı ye, ebeveyn ayrı ye. Meriv daha pir ew bike. Bi öğretmenê wan re koordinelî be. Hoca me jî anazdane gere meriv koordinelî Be ewa kevkar ba bixebitin yani. Berê bi hev rabe yani. Koordinelî be meriv vê sürecê bi wî hawîn meriv atlatmış ke edbexê teva çêtir e. Berê mamoste. Mamoste ji xwe me got dewlet pirtûkan dide xwendekaran. Lê belê tiştên ku ji kirtasiyê em diçin distînin. Gelek jî maddeyên kanserê çê dikin di nav wan de hene. Gelek jî ne başin, bê qalîte ne. Xwendekara divê hê jî çi hebin, malbat dema çûn danûstandinê. Îro roja dawiye belkî hinek malbat hê jî nestandibin. Qenebê wan hişyar bikin. Yani bila hê jî çi hebin dema çûn pênû standin, defter standin, an jî çente standin. Bila hê jî çi hebin. Yani evnin evkek bizim kalite standartları hesse zaten ev kaç yazdı ki gotno ev bizim kastrojen Türkiye bizim. Merê. Wan tişmişi yakmak mümkün mü ben wan tişta bırakın. Em bizim diyecin ya erzanı em belli erzanı ne için? Ama işte yani çente ben bizim defter be zaten serevki wan yazdı ki mesela artık etiketi var bir etiket çiçek ne frutan yani. Bele. Merê. Em bizi çan navim bayramın işte ev firmayı çi çekibe navida çi malzeme kullanmış ki çi çekile ev çente çi çekiye teftilatı yazken em cilek cistini mesela. Berê hemê agahî Ha navida çi ya muhakkak hem de bavara tavsiye me bre ona dikkat bikin. Zar mal tişmişti ha renkli mi ev ki cicili bir cilt xazman tişte zile ev nekin. Ewalar rê em nikarin li ber wa bigirin hema dibêjin ez wê dixwazim. Ez dixwazim. Ejra zamaneki baş bêjin heva tera aha zirara he bu yer nastîm. Yani ez tera bistînim ama heva zirara he ez bu iyi nastînim. Bira yara ev bikin yani de bav wî ev de dikkat bikin. Başlar. Zile zavjî em bêjin her tiştî top nekin. Velî diçin de bav diçin zaf tişta distîn. Zarokê wan teze destme ya distînim acele nekin. Bir örnek eğer zarokê me anha evni teze deni okul öncesi ilkokul hafta derbazı oryantasyon haftası. Gerçi malum ev ki van mamusu danevana. Çi lazım çi bistinin. Daha mecde persindi gotun emir zarar çi bistinin falan mı acele nekin. Zaten hafta derbazı 5 Mayı'da mamusu vettini
sınıfa da dersxana da ve çi dixwazin yê ew ku ne destê vel em bêjin lîste ez vî tiştê dixwazim. Dê bav diçe dê heb defter distî. Bîst hev gerekti de. Ama çi xwast zaten mamostê me ji dibêjin yani. Hatta perevî bile dibêjin yani. Rastı. Ev kasper em defter dixwazim. Sê defter, di defter işte. Qelem wan jî nav mavê wan jî dibêjin. Em bêjin boyama qelemê pê resim şekla çêtkir navê wan ew ku wan jî dibêjin. Mamostê me van ku ew da eğleb dê bavara dibine ew yani. Benim mamoste. Yardımcı. Peki mamoste û xwendekar tekiliya wan divê çawa be yani li mekteba mamoste çawa tev digerin gelo beriya mekteb ve bin bi mamosteyan têne bal hevdi û ji wan dibêjin çawa tev bigerin. Berê me Rêzikên diyar hene yani. berê em dibêjin tey Bakanlar Kurulu dibêjin. Em jî sene başı Zümre Öğretmenler Kurulu toplantısı 4 saat cara droj devam dikin. Yani em ise ev sal em çi bikin em tevi planlamıştık. Em ten salona ekde toplanmıştım ben 4 saat. 3 saatten kemtin yine kesin. Beni. Yani 5-6 saat cara devi ruja dinijdi be. Herkes fikri xwe dibêje. Em dibêjin ew bakanlık dibêjin. Em gotna xwe dibêjin. Kemasî me hebe emana dipirsin. Em daha çi bikin boy van zarokê vî meytê. Baştır be. Hûn çi dixwazin? Gotnê mamostiya jî em ew dikin. Tevî em yaz dikin kurul defteriya me he. Ew resmî yani. Şwek bakanlar Kurulu. Tevî em yaz dikin. Tev binivî imza davêjin. Min sibêviya ne gotiye ne çi gotme. Em bêjin birayê me Rabiye gotiye ez vî tiştê dixwazim vî tiştê daha bikin. Kuşka Hanifiye Rabiye gotiye vî tiştê bikin daha rind be. Em tev tek yazdık. Bu ne? Yazman tabii katibim hani öğretmen hem seçmiştikin yazmanı mehene yani. Beni. Tabii müdür mavini mekanı öğretmen tev salonu bame hazırın. Hem bu meyteyi bu talebe çi faydalı ama ona tevidik. Beni mamoste. Mamostime de bavara bir konuda devamlı işte bizim WhatsApp grubu var da ona tev devamlı diyalog halinde. Bize de işte mehida careki de bavara mamoste toplantıydık. Önce binadaki. İşte devamlı meyteyi derketna meyteyi xelas binici mamoste me genelde koşu bahçe meyteyi de erkeki toplu ve 5 dakika, 6 dakika de bavara onu teze del meyteyi kimi. Meyru vitiştekir. Emve derine unje evari vi kim evkep çıkayı tamam bikin bese. Seri xod tiştedini nekin yani. Tişteki ekstra. Bere. Uni vi reyde herim. Vi reyhanda varım. Uni reyhu evkerim. Reyhu şaş bik. Her tim bir malbat Beli tabii evkin yokra. Benim mamoste. Yani evkin ama bu sene devamlı zaten embecin tişteki acele çeybe hem rahatlık WhatsApp'ı da Hedi tekili zede bir digejne mamosta. Benim mamoste gerek spas. Jüji heri dahi ve bepirsim ji bo xwende karin ku bikevna azmuni hem pola heştan hem ji eliseyan hem tavsiye çava bedin bila li goriçi tev bigerin hem ev hem malbat. Anavsa ji bu an azmuna yekî ku mesela hera î ortaokule ew sebî gora ilkokule daha pir qazkîberî ji min got farkındaya ji lîse jî farkındaya. Geremeri bu ana haber de özellikle ortaokulu internet, tablet, telefon kullanımı daha pır yüksek. Geremeri sınırlanmak ki juara bine ku jibu kud azmuna kuda tişteki baş kar bikin. O meri bu ana haber de. Lise, talebe lise daha pır farklıya. Çima farklıya çünkü o daha hangi mazdının o dibenya blu çağı. Geremeri bu ara zaman ki pır hoş vek heval merif haber de دوی یک دنم وان داشتی مثلا فرضی مثال گرم مثلا او دنم ده حوالتی پر مهمه ما تفجی در باز کریه راسته گرم مرف نبجه حوالت چما وسایه اویا دکه عکس لخو daha پر حواله نباش خورد که گرم مرف وی هاوی پر خبر ده مرف بجه کی احتیاجیات قیزامن یا جو کرمه بچه هیه یک سر لیسه یک کب که آزمونه بنه مرف خوش خبر ده مرف بجه که وا ایروسه به ده بکوی او که آزمونه تتخوازی چی کار کی هم چوا فیدا من برا بگیجته وک حوال کی
ne ku yargılayıcı be daha pır meriv pozitif bir haber de o jbuyi daha başı. والله مع بعض ما هرتم دغيدن بيجي روستا. هر درسي بالشغل تنور تشدك چیشت هیت به حوالارم روستا. دیچه دیگری بیا وای برته کانددن از Evet. بارم پیشی دویم دیگ بابا پرورده بکنم چاپ کن ماموس Vallahi gere sağ rast. yani من جوک بابا کنه ببرن ماموس تری بله وساقو یاد کی Gotna ver vastı. Yani beri o sonu. Nahaz debav idahu minane beri nine. راست این نه، هفته وقتی کی بالداره Ben beri suri terazan ve kezi usulü terazan peyaz zaman derbaz. ولی راست Yani bir ay mete evku gut bir ay bir baskır ev bu haşta lise sonu da işte LGS LGS. diyeceğim. Yani gutna bir ay mer hakikaten debav bravladı khub beparsız. Benim mamam. Seriyana. Gerek Lav kim erkeç kamillayım kimasiyete çiye. Lavayı Era nasıl çi bikin. بله Yani bir seri ne çedide bişme falan kursu bişme İngilizce kursu Evet. bişme falan dershane ne öyle babu ki vasiyama eve ولو گرو jera sol lazım hem jera sol bistin. حوجه ما كنت Beli jera işlik lazım hem jera işlik bistin. راست راست گلک Evi bir ev yapkan diye babu ya muhakkak bir ev bakın yani. بله ماموس تا گلک بله. سپاس جو هر Ama ebay biraz terk ne kin yani ve devlet hafta sonu ev DYK dibijin. Destekleme yetişme kursları he. 8. ismi hayş. سر پای Beri ona biraz düzenli تعقیب takip ekin. Çünkü ya ona müfredat programı bakanlık için sorucu ebaidatini evne içine dershane diyeceğim. Mekavan soru mu ya metişya ne diyecek? راسته اجبار کو جو Devlet temnen her yekiter. بله ماموس تا ولی گلک سپاس که وقتی من ما امضا. جبا آگاهی که مرا پار وکرین ایشالله جبا خونده کاران جبا و جبا ماموستان آمین. جبا مالباتان هیامه که خوش در باس به آمین. خیر و سلامت آمین. در باس به ایشالله داویا ساله دیدیم لور سر آزمون وان با آخوان با وای سر İnşallah, کفتی inşallah. گلک شورش سپاس که Hem مالا و spas آوا ki, جوارا جه کی باورا گلک سپاس ماموسته مالا و آوا بله ام به هفته جی لسر هیمبونا خونده کارا ام آخوین سبا دبستان دست بید کرد هم جمال باطارا جبو همه ماموستیان جبو همه خونده کاران ایشالله سالک بخیر و برکت و سرکفتی در باس به جبو همیان ام سرکفتنی دخوازن هفته که دیسه همان ساعته به مجار انجدا به میوان انجدا را ملوه داره بن خباش بنیرن رجا خوش در باس به